Hallo oom Henry. En hier's oom Henry en ons gaan nou met sy Kalahari Ferrari gaan ons ry en hy gaan my vat daar na die So hier gaan ons nou op die Kalahari Safari Ferrari. O gat, dankie oom Henry. Die koppie het meer koue water nodig, ja. En die Gemsbok hardloop voor. Die Gemsbok hardloop voor. Daar gaan ons. Agter die groot rotse, daar lê Henry se poel. Nou, Henry met de A. Roep. En geboren in Stellenbosch omgeving. Ja, was op een wijnplaats. En toen ga ik naar Mabie toe en daar was ik in die landbouwbedrijf, veeteeltboerderijen. Voor die staat navorsing te doen en zo. Toen komen we in retire. Toen komen we retire was die in Shellyport. En ons is nog hier geweest van 2003. Het was ons ijsgebouw. Dus lang. Toen was hier niks zei ze voor ons, die alles op weg. En huis is toegebouwd. Maar goede plek, en gezond. Ik stel altijd voor die mensen, hier is baie vitamine D, weet ik zo, en baie vitamine C. absoluut oom Henry. En nou, ons almal weet nou van Henry se poel. En waar verduidelik vir ons nou die storie? Toen ons hier gekomen in 2003, heb ik maar elke dag gegaan van mijn dip in Henry's poel. En met, zoals ik gezegd, met crocs aan mijn voeten. Want daaronder op die bodem van die is krappen, wat je toen ik stikkend neemt dat die bloed loopt. Is reg? En dan vlouwtek op je rug. En die crocs maakt dat je benen niet zakken. Dan kun je lekker vlouw zakken. En zo leed ik één dag moest geleden, genoemd, oer toe, en relaxed, open body. En ook zo goed. Toen zie ik zulke skadewees en een geschreeuw. En ik oer op. Dus die kwam seagulls, seamew. Wat dat ek is 'n lijk, hulle moet nou eet. Hulle dog toe daar so dooie mense in Henry se poel. Ja, maar ik spring op en zeg, zo. Maar ik graag voor mezelf, want die is niet een mens, die is niet ik alleen in die hele oceaan. Maar ik lachte voor mezelf. Ek kan net imagine. So oom het so van wat is die jaar wat oom hulle hier aangekom het? 2003. So van 2003 af. En wie besluit toe hierdie is Henry se poel? Ach, ik denk die meeste mensen hier nabij. Ja. Dus ik is altijd daar. Ja. Toen noemen we het maar ook Henry's poel. Ah, oom Henry. En allemaal dat het beginnen kennen. Ik stap hier naar die luchthuis toe, Ja. een dag, en daar staat een vrouw met 2 kindertjes. En ik word me niet voorbij stap, hoor ik die ma zegt voor die kindertjes. Come on, let's go to Henry's pool. Zo allemaal zitten. Hoe special is dit? Ja. En wat is die stories wat uitstaan vir oom oor Henry se poel? Wie? Wat ik gezien heb daar ook, ik heb het gisteren voor jou genoemd. Het was hier bij je hoog getijden. Altijd maar ik kon staan. Maar nu zie je kelp. Wow, daar. Nee, daar waar jij ondergang. Ja. En wat ik nog daar staan, toen daar, wat lijkt zoals rook. Van die water. Ja. Wat uitkomt omtrent die size. Zoals Ja. een pijp. Het kronkelt zo. En het lijkt dus rook wat daar is. En ik kijk naar weer, toen zie ik niet, maar dat is miniature klein visjes wat er net uitgebroeid. Millions. Ja, toen denk ik zo, en hier ook klein plekje, die Shelly, of er is poel. Kijk die bij je leven wat die is. Oh, absoluut. En nou, imagine hoeveel leven is in die World Sea. Ja. Net die kleine lammetjes.
Absoluut. Absoluut, oom Henry. En oom Henry, en nou, waar woon oom nou? Ik woon nou naby Durbanville en tussen Durbanville en Kraaifontein. Dus daar aftreeoord. Retirement village. En ik ben nu daar. Nou, Jessie. En hoe gereeld kom kuier oomie en Shelly Boy? Jy. Ek het besluit, kyk my vrou was oorlede nou so jare en 5 maande gelede. En toen ek gevoel dat ek wil nie na toe kom nie, want die memories gaan nog te sterk wees. En toen was ek Christmas weekend was ek hier geweest saam met Henry II. Dit was my seun. Is hy ook Henry? Ja. Oh. En sy seun wat in Windhoek nog is Henry III. My Jessie. Maar nou, ek sê nou moet die kleinkinders maar verder aangaan met Henry. Ek wag nog vir Henry uit. En toe het ek gedink dat ek sê vir myself ek gaan kom na die huis toe. Gelukkig het hulle hom binne baie verander met furniture en so, né? So ek het baie goed, ek myself verbaas dat ek het so goed gehandel het. So het ek die ys gebreek. En baie mense wat nou die woord ken my en ken my alles. En toe ek sê ook die ys is gebreek, nou gaan ek meer Bali kom. So dit is nou die tweede keer na Kerst naweek wat ek nou hier is. Sê ek maar vir seun Henry, ek kom saam met julle. Op my ander seun bly ook in Bellville. Sê ek as jy kom ek nooi jou. Ons gaan na my huis toe. Die huis is nou so 'n soort van Henry II se en myne saam. Dis is nog op my naam. Toe doen ons nou hier. Ja, ek sê dis nou. En ek mis vir Shelly Point verskriklik. Ek is lief vir die plek. En die mense wat ek ken en almal so baie. Ek kom by security en omhels hulle my. Oom Roe. Ek bly om my te sien. Ons mis almal vir oom Henry en die Shelly Point. Nee, ek sien nou hele klompie mense daar gereageer. Een sê jy's eister. Almal wag in spanning om te hoor en vir oom net bietjie te hoor. En oom sê nou vir ons toe ons nou hier met Kalahari Ferrari hiernatoe ry na Henry se pool toe. En kyk nou net mooi, hier trek die wolke nou oop. En dan kan ons bietjie beter sien daar. Ek gaan nou so 'n bietjie meer foto's daar onderneem, maar die oom het vir my gesê oom het hier kom aftree, maar toe word aftree die projekbestuur. Wat het oom toe gedoen? Toe want die prokureur van die Kaapstad, Basil, 'n groot vriend van my, het my toe gekom en gesê of ek nie belangstel om die projektmanagement te doen vir hy wil vir hom 'n huis bou hier. Toe dink ek ja, wat ek doen niks, so why not? En toe dink ek gedoen, hy het vir my toe hy sy huis verkoop het. Dit was sy Kalahari Ferrari wat hy toe vir my gee. Hy sê kan oom Henry dit kry. Toe hy sy huis verkoop het. Maar en nou daarna kyk jy ons huis gebou en toe my vrou se suster se huis. Toe die prokureur by die karrie. Is nummer 3 en die Line is toe nummer 4 en daarna het ons tot 22 huise. Dieselfde bouer en ons is 'n team. Ek nooit sê ek het die huise gebou nie. Ons het gebou. Ek is die project manager, Alta is die admin. Alta is oom se vrou? Ja. En Amy van Heerden is die bouer. En daarna hy het altyd gesê Obi, hy het my Obi genoem. Obi is vir ons gestuur van Namibia af. Want na die 22 reise toe het hy ook flat out goeie besigheid werk nog gekry. Dis amazing. Ja, toe Alta wou nou ook saam gegaan het na die retirement. Ja, natuurlijk. Maar toe
Dis is hier oorlede. Nou sy in die hemel. Kom die voeltjies daar by my in. Ja. Duifies en so in die flat en ek is op die ground floor. En so kom en sê, hallo skat. Sweet. Ag, is dit nie dierbaar Nee, nie? wat ons vriende of ek sê vir eendag iemand, ek en sy, ons mekaar nooit op die naam genoem nie. Nooit. 'n Skat. Ek is skat, dis hy skat. En dis 'n respek. Is amper soos ons kinders wat jy sê nie vir jou pa maar naam. Jy sê ook nie van dat jy en jou nie. Ja, En ja. ek het ook nooit vir altyd gesê jy nie. Ek sê skat. My skat. Ja. Ag oom Henry, dis vir ons so eer dat oom hier by ons kuier weer. Vir my Ons ook is- regtig joh. waar. Kom kuier meer. Ons is so dankbaar om jou te hê. En ons is dankbaar vir hierdie ongelooflike swempool, Henry's Pool, waar ons soveel vreugde kry en ook soveel vreugde deel met die wêreld. En ek het vir oom Henry een van ons pette Hey, gegee kyk met hier. Rockstar Rockie op wat ook daar in oom Henry se pool rondswem. So want oom Henry, Sê, daar is hallo. daar's Rocky Rockstar. Want oom Henry, in all as ek net kan 'n soort van to summarize, you rock our world. Ek het gesê vir die kinders ook, hulle moet daar op die rotse daar by die Ennispoel. As ek nou die dag weg is, Ja, 'n plaat op Yes. wys is in die spoel. absoluut. Ek het vir elke dag 'n pyp. Ja, Hierdie is my maandagpyp. Môre is weer dinsdagpyp, oor en woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag en begin ek weer by maandagpyp. so elkeen- 7 pype. Ja, elkeen die rus vir 'n week. So tyd om droog te raak en skoon te word. Met sy pypcleaner en hang hy onderste bo daar. So. Hi oom Henry. En ek doen my eie mengseltjie, so maar horseshoe tabak met ram en maple. Mix ek en dan. Hi oom. Dat is ook een van mijn pleziertjes. Absoluut. June, volgende maand, niet volgende maand, nee, juni komt, dan is ik zei tegen mensen dat ik 48. Op die ogenblik is ik 38. 38, hi 83. Kyk nou net, so dan raak oom 48. Springs, man. So, absoluut, hè. Wat 'n absolute voorreg om oom te ken. Ja. Ach, nee, om jullie ook. Sê liefde en goede voor al jouw ondersteuners en zo van mijn kant af. Ja. I love you. 2 bits. Oh.